Hashi mfethu ngifuna ukudlala ngawo. Yini libamba kanjani? Hayi bekuhashi. Mina mfethu ngifuna ukudlala ngawo mfethu. Mina mfethu mengiyisela mfethu yabona. Mina mfethu mengiphila mfethu ngijonja mfethu yabona. Umuntu mengimeka nje nezinto zakhe even nasemotweni umuntu mengingayibulali mengifika nje ngizama indlela ukuthi ngigxekeze ngithathe lento engiyithathayo yabo. Mengathandi. Kuhlukene nanti isela nelo. Isela umuntu ontshontshayo. Ontshontsha ngekho khona phela abantu abantshontsha ukuthi mengifica lento yakho ngifike ngithathela yona nje. Hayi kamnandi. Angiboni usela lo. Kusaphela into eyodwa kodwa manje phela into eyinkinga ukuthi yabo khona ukuthi ngithathele into yakho kodwa manje wena mhlambe onginikezile mhlambe usini isikhathi. Ngizobuza ucabangele ukuthi ngiyabona mfethu lo uthatha into yami lo ade nginayo lapha yabona kodwa nje mfethu siyakwazi ukuthi yabo nje mina mfethu ngoba nje ngendlela ade ngiphila ngayo mina ade ngiphila ngokuthi nje ngintshontshele emafemini ngintshontshele emajardini abelungu yabo lonto emotini yabo lonto inkunzi mengiyibamba yona kodwa hayi mengayona into mengiyibamba mhlawumbe singiyabona ukuthi yabona nami abo ushobile yabo lo ngoba mina ngilalile nje yonke indawo nyoba nala eSan George la ngaphakathi eThekwini Bria nje yale kombilo phezulu yabo nje yonke nje le ndawo mina eTheku mengihamba ekseni ngihamba ebusuku ngihamba ngaso sonke isigangazi ngoba la ngisho uzona mfethu kahle kahle lento iqala ngo2008 kambe what say university hayi angaze ngiye university kanti wawufunda kuphi ufunda wena mfethu shothi ngakwazi ukuqeda ugrade 12 ngithola mfethu uyiwo lo lokhusho wona le ngisho ukuthi mfethu ugrade 12 mfethu wangisiza kakhulu ngoba ngiyakwazi nje ukwenza yonke into ngalo grade 12 enginawo yabo ngiyakwazi futhi ukuthi yabo ngikwazi ukurevise nokubhala yabo phela kubalekile ukuthi ube no grade 12 yabo ukufunda nokuphendulana nomlungu yabo lo ngoba ngawuthola ubachelor ngithi yabo lo yabo hayi ukuthi noma khona ngisho ingane namanje ifundayo engezithola ubachelor ngithi manje mina ngiyayiqenya ke hayi zinqunywa amakhanda leyo sixoxela lo ndaba kahle ngendlela yakhona singaphakathi inside njengamanje lena bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulaleli lo muntu omemezayo omemeze ngathi yakhala uyalila uthi igula lika Jamal lichithekile lichithwa ingqwele endala kithi kaMalandela umadoda nyabingelela nasezantsi awulona ubingelela ngoprofessor ngengokamkhize ngidabuka kanongoma isigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yalolu hlelo le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho khona sosilanda abafowethu nodade wethu abavele ngeshiya edakamizweni kodwa manje sesinokulanda ke futhi abebekade bevele ngeshiya edakamizweni abazosilandisa nabuthi bangena kanjani experience baphuma kanjani ukulekelela nabanye ukuthi bazi ukuthi as much as kunzima ukuphuma kodwa kuyaphumeka lensizwe sinayo la izoyichaza wona umhlonipheni umfoka Khumalo madoda umntungu madoda mbulazi madoda wona wadla umuntu omnyama ngendaba iyena namhlanje ozosethulela udaba lakhe la namhlanje bafowethu le ndoda leni iphethe indaba ezinhle kakhulu leli bhuku leli eliphethe olibona phambi kwayo yibhuku elimayelana nempilo yakhe yonke wayithatha wayiqobela phansi ngakho kufuna ukukhipha incwadi ezoqwashisa abantu afisa ukuthi ihambe ezikoleni manje sinenkinga yokuthi asinayo imali lencwadi yokuyenza ibe impumelelo kodwa mhlawumbe uzovela lo msamariya olungileyo ozothi mayesebukelela uhlelo mhlawumbe ecabanga ukuthi khona angalula isandla ngakho mangabe ke awukazi wazoba subscribe siyacela usubscribe ucindezele nebell nijoine nemembership u20 yazi kube nje le membership isibalansele ngabe ngikhiphela imali ye-membership ngikunika yona uyahamba ukwenza impilo yakhe ibe ngcono ngoba le ncwadi vele izophindisa izingane zethu and sizozama ukuyiphusha ukuthi igcinele ezikoleni kunabantu engizobafonela ukuthi siyacela le ncwadi ukuthi igcinele ezikoleni ifunde ngoba kahle kahle ezikoleni ayikho into efundiswa ngama-drugs ngempela eqondene nje malungana nama-drugs that is why ukuthi kunzima ukuthi ingane zigcine uyithola ukuthi ingane iyafunda kodwa manje nazi izinto ziyayiphazamisa ngoba akukho ukufundise kokuhle ngazi idakamizwa so insizwa yakithi angifuni ukudlela isikhathi sakho ngoba usuka kude isikhathi esinaso njengamanje u40 minutes lo 40 minutes iwona ozoshintsha impilo yakho iwona futhi ozobulala impilo yakho so kuyokusiza ukuthi usebenzise ngobiyonenco ukuze sothola umuntu ozokulekelela awubingelela ababukeli lapha ekhaya cela ukubingelela nje mina umhlonipheni okaKhumalo cha nje ngisuka eClermont manje ngihlale emakhaya emafamu eMthwalungu ngokuthini impilo yaseThekwini ngiyayibona ukuthi
ethanda ukungilethela inkiyankiya yabo leyo nto kanti manje futhi nasekuqaleni impilo yami yonakela khona yonakalele vele khona la eThekwini hayi yonakala eThekwini nje mfethu ngiqala nje mfethu ukufunda nje grade 10 mfethu okay umhlonipheli man akusichaze nje usibeke wena ukhulele phi wafunda apha amabanga aphansi waye emabangeni aphakeme ubumuntu onjani uhlala nobani ekhaya isimo besinjani ekhaya hayi mfethu mangakutshela kanjalo wena nje mfethu kulula kakhulu ngoba mfethu mina ngikhulele mfethu kahle kahle ngumfana waseThekwini kahle yabo ulokishi kulokishi kahle yabo ulokishi ngoba nje mfethu manje mfethu yonke into nje yabo leyo nto nje eThekwini eClermont nje khulela khuzala kwami yabo leyo kodwa mokuthi vele uma unamakhaya komthwalo ume ubaba unamakhaya kodwa manje umana ke mekhula vele ewumuntu yabo ophandayo yabo leyo nto ophanda kade engasebenzi uma yabo leyo ewumuntu nje ukuthi usebenzela izingane zakhe yabo leyo kona ke igameko ezenzakalayo yona mfethu empilweni ukuthi mhlambe mina ngaba nebhadi ngoba yazi ngathola ukuthi ngelinye ilanga uma esemncane ethi uyozamela thina thola ukuthi wagcine kwenye indawo yabo leyo yabo lapho ngimncane ngina 2 months mina ke lapho ke yabo leyo hayi kodwa kube ukuthi ke ngokuthi wayengithanda ke yabo leyo wangikhulisa khona lapho yabo lo nto wazophuma iqeda lento yakhe lapha ekhona lapho mina ngeke ubona ukuthi kungaba ihlazwana nokuthi ubikele umbukeli lapha ekhaya kona mfethu kungaba ihlazwana ngoba uma ngiyamthanda ngiyazi wayizamela mina yabo leyo ukhona hayi ngeke isidima somuntu omdala sihlale phe kwaso ngiyithanda leyo nto leyo kushuthi wena mfethu ngisho nje ukuthi mfethu ngikhule nje vele naselokishini ke vele uyazi umukhula mina ngikhule eli90s kuya yabo nje uma ungena kumamillennium mina mengiqala ukuhlakanipha lapho ukubona izinto zonke izinto eziningi ngifele mina even naleyo ungalebhenwa kakhulu manje fele kumina eClermont yabo leyo manje nje sifike thina singazi ukuthi kusasa kuzokwenzakalani yabo leyo sikhule nje sibhema ukuthi hayi vele sama out kamnandi yabo leyo nto sidahlo hlanga ukuthi hayi vele yabo leyo nto hayi yabo leyo kodwa ke ukukhula kwami nje ngifunde eWalter lapha eMthwalume ngaqala eWalter ngabuya eWalter ngoba ukutheni ubaba ubaba noma mebehlala ndawonye kodwa ubaba ngatheni mengathanda ukuthi ngihlale eThekwini ngethanda ukuthi ngibe emakhaya kakhulu ngoba kutheni futhi nayo une-experience yakhe ngeTheku yabo leyo yabo ubaba wami mina mengenalo uthoka ubaba wami yabo sehamba emhlabeni nje ubaba wami kumesehlanganisile yena yabo leyo kodwa manje into engiphatha kabuhlungu ukuthi wena mfethu ubaba wami mfethu sathi sikhula nje mfethu ubaba ngikhule ngenalutho yabo kwathi ubaba eseqala ukuhlanganisa wasuka eduze kwamaya yabo leyo sengisene oledi ke lapho kodwa ukuthi ke mina ngiphakathi nendawo yabo leyo ngiyakwazi ukuthi ngiye kwi-time ngiyakwazi futhi ukuthi ngibuye ngihlale noma yabo leyo kodwa nje bona bawu2 bese babantu abaseparated yabo leyo yabo kodwa manje futhi ngangibona ukuthi okay right sikhona isandla sakho uthama ukuthi hey nami yabo leyo nto ngenza izinto ngokuthi vele hayi noma vele uma vele ngithi yabo leyo nto yabo kanti ithama la nesandla esiqinile ngithi yabo leyo kodwa phela nalo yabo nalinazi izinto zale zazizenje eceleni kodwa manje yabo leyo nto yazi ke nawo abazali izinto engahlangene nabo ezabo wabili yabo so okay alright ngikhuleke mina ngikhulela la eClermont funda lento eprimary ngafunda ePhephile ngaphasa futhi ePhephile vele nasePhephile mina ngumdlalo onzimayo mina ke mina ibhola nkeli ngoba ngisho ukuthi ngaliqala ngogqoka ijezi lebhola mina ekhaya kwazi ukuthi ngumdlali konje mengikhule nje kuthiwa hayi ekhaya sizoba nomdlalo even nasemphakathini bebazi kahle ukuthi kukhona lensizwe yimini buliqala people ya kakhulu mfethu yabo yonke into engiyithanda futhi nami ngikhule nje yenziwa ngasekhaya yabo yona okay alright ngoba vele uyazi ke emagroundini fike emagroundini khona nabanye abantu abangazile ngokuzobuka ibhola abazokwenza ezinye izinto ngithi yabo so mhlambe sigcina sesihlangana nabo sesibhema ugwayi yabo uthoza ngisayi ke ejimini sengiye ngiphuma ekhaya ngiye ejimini sengidlula lapha ebheme ngibheme kanti sezongena le ungayakhona hayi ukuze mangithiwa umuntu ufile mina mengifile for 15 years mama for 15 years ngifile dead ngithola mfethu ngithi mengihamba ngisho nasendle ubona uphila
yabo le nto usumuha mfethu umuntu obheme wonke uzokutshela futhi ukuthi yabo uma umbhema nafanele manje ngiyongitshela ukuthi konke ongayicabanga uthi uvuke ekseni ucabanga ukuthi kumele uyobhema emini hayi ukuvuka imali ukuphila kwakho kuyimali kahle kahle nokulala kwakho kuyimali angithi yabo leyo manje impilo yakho nje vele eyicabanga ngoba phela ke hayi ukuthi phela ngoba imali kanjena nje kuzonke indawo zophumelela yabo kodwa la ikhona phela abantu nabo basebenza kanzima ukuthi bathole lezi zinto zabo uma uzofika nje uzothatha into yomuntu akayisebenzele kanzima wena uyidayisa imali ngoba bayazi vele ukuthi vethe lezo zisathi sesithi 1000 idayisa u50 rand yabo ngoba ufuna ukuthi wena hayi uthole lento leyo yabo uthi nawo ngisho knowledge yayo yokuthi lento leyo igadgethe kanjani mhlawumbe igadgethe 500,000 biza wena mhlawumbe u1000 angithi yabo ngoba wena hayi vele ufuna lento nje fast angithi yabo leyo futhi lo nto every day lapho mfethu yayisola bra ngifuna udlala ngayo yayisola kodwa ke okay alright kulokho konke ke mfethu ngoba just kwaqala u2008 ngafunda ke phephile ngangene ufunda vele usuyabhema hayi lento zeni high school yabona ngiqeda grade 12 ngawuqeda ngivele 2009 ngashawa ngenhlamba wadutshula 2009 I was 19 years old yabo wadubula kuphi ngabe ngakuvezela yabo kodwa manje bangidubula kwi close range kakhulu ngoba bangidubula ezansi kwesiphanga ka left ngiswabona hayi ukuthi laba kudubelela khona indawo esigameko hayi khona eClermont hayi phela uyazi phela ngisiphela vele lento le ayizi imele usebenze ukuze uthole imali ukuthi ufide le edix yakho ngisabona ukuthi kwenza kanjani ngasaphuma sekuno abantu ukuze bafunde akumele sibathathe ngegameko kumele sibathathe ukuthi ngenza u1 no2 no3 ukuze nomunye obukela ekhaya azi menza u1 no3 yini angayigcina kuyona inhloso yohlelo kwashisa kahle ya ngibone nami uhlelo lakho bafuthi kahle kahle ilona yona platform le nami kahle kahle lona mfethu as much noma mfethu ngikhala ukuthi ngangena ema-drugs kodwa ngiyabonga ukuthi ngifunde kakhulu yabo yona okube nje mfethu kutholakala izicucu ngabe mhlambe ngezicucu angazi abani yabo yona angazi abani because ngabe nginamajazi bafu ngithi yabo yona because mfethu ayikho place engakazi ngibe kuyona sejele yabo yona njengokwesivele la ekhona ngadutsholwa esibhedlela ngithola mfethu ngashawa ama-forum mfethu yabo umphakathi angempela mfethu ngithola mfethu kodwa kona lokho ngawuqeda ugrade 12 cabanga yabo mina esikoleni ke mina yabo ngathi ngifike emakhaya ngiqeda kushawa iforum cabanga ngafike ngashawa number 1 esikoleni yes bayazi kangifunda nabo ngangibalisa ngangibalisa babazi kahle ukuthi nje mekufika umhlempeni kumani ngangakholwa ke nangoba phela ngufana vele ebuwele lokushini nafethu angikholwa ukuthi ngingafika emakhaya mina ngenze into ezinhle kanje wena mfethu lapho ngitshela ukuthi mina ngizophuma la vele umuntu vele obukela kumina ubukela ukuthi hayi lo showcase uye endaweni ewukuthi showcase kanti ngiyaphi bona ngiza la eThekwini ngizohlala emgaqweni thola mfethu ngizohlala emgaqweni mfethu ngizoshizila mfethu ngale ndlela ukuthi mfethu nami sengiyijelile ukuthi okay alright noMnkulunkulu sengangithatha ngithi uyabona wavela isekho into engiphilayo vele isuke ingekho into ephumelelayo ngizophilela into eyodwa yabona nami ngicabanga ukuthi igameko zokuyithatha nje impilo yami ziningi kakhulu ngithi uyabona ngoba kushuthi nakhona ngiyabona ukuthi ayikho lento aphila lapho khona nengane ke lapho ngithi uyabona into ebuhlungu sekhona nengane ugogo libukeni ubaba wayo ulala emgaqweni wenza zonke lezi zinto lezi yabo leyo yabo even noma wazokeza ukuthi hayi ayikho lento le kuthi ngene ngiso futhi na ngimsoli ngoba phela ngeke uzulinda umuntu osemgaqweni wena uhleli kina ngithi yabo leyo ayisahlukana kodwa ke nje mfethu ngiqedele sithokozile mfethu hayi ngidutshule wona mfethu ngidutshule sibamba inkunzi mfethu cabanga mfethu fika nje ebusuku omunye mfethu uyangibiza like useliphethe vele into okubhema ngithi yabo shothi mina ngendlela ukuthi mina ngisanda ukuba uforward kakhulu yabo leyo ezintweni kade zenzeka ngithi yabo ukubona ulandela amatevelova uzofuna ukuthi kube wena ophathayo ngithi yabo ngihamba phambili sahlangana nomuntu ngavele mina ngimshango ukhiya ngithi yabo emshango ukhiya kanti mina ngithola le phone vele sengizithola into engiyifunayo ngithi ngiyahamba
kanti lo muntu ayimkuthi uzange ngamnqeda ekonto ayiphethe ngathi ngisithela ngibheka le ngezwe ngento ngezwe ngezintathu angazi iphe angishaya kodwa ngeze ukuthi khona engishayile hayi wayenqoma vele ngoba phela ngoba ngitshela ukuthi wangishaya ezansi kwesiphanga mfethu ngisho yabo lonto ka left ngisho yabo shuthi lapho inhlamvu mfethu i38 lapho ngisho yabo lonto oh lapho inhlamvu mfethu iseduze close vele nenhliziyo kanje yabo lonto ngoba ngitshela ukuthi nje lapha akumele ngihambe lapha akumele ngihambe lapha akumele ngihambe nje straight kodwa ke uNkulunkulu wathi hayi waphika nami several times ma bro several times yabo nje igameko mfethu kumbula nangesinye mfethu sigameko mfethu esenzeka ngo2010 mfethu shuthu namfethu ngisimesivele sama groups lento sithatha ikhopha yase KK athi yabona ukuthi lento le ye drugs ibhlungu kanjani angizimanje thina asisahlungumezi thina sesihlungumeza nomphakathi angisho yabo lonto sihamba sothatha izinto zomphakathi uyacima ugesi emphakathini uzocasuka phela une-fridge lakho uthi uyabheka nje efridgini hawu seyibolile lishile le fridge uthenge ngo-30,000 mhlawumbe kade ulikhokhela mina ngizofika ngitshontshe ikhopha lapha ucima ugesi ngeke uze uhambe phela ugesi ngendlela efanayo ngisho yabo lonto ugesi oshawayo nokhathwayo ngeke uze uthe yabo uyajubha showcase uzobulala lapha endlini yabo lonto abantu bacasuka efesuke lapho ngasinda futhi ngasinda ngathi mawakuphatha impela hayi phela umphakathi nokuphatha ababrand kodwa nje angitshela ukuthi mawuphethe umphakathi hayi mina several times ke angiphatha ungiphatha mina angeke ngoba ngitshela ukuthi mina mfethu ngifunde kakhulu mfethu ngewunga yabo as much noma ngikhala ukuthi okay alright kona kulento ngabheme wonga kodwa ngiyakwazi ukuthi ngithola into engizoyidla ngithola into engizoyiqoqa ikufundisa uphanda hayi uphanda ngeke hayi ngifuna ukudlala ngawo nje mfethu uma ungikhulele sengasebenzi yabo lonto engasebenzi siba u5 kodwa namhlanje siyajabula ukuthi mina ngifuna ngisho imali yesikipa kuyena yazi nini mfethu ngifuna ukutshela ababukeli lento ngithe ngithi ngizokunika imali yokugibela wathi wena hayi ngizoyiphantela mfethu ngithi mina lento njalo ukuthi ngizoyinika imali ngizoyiphantela mfethu kona mfethu angiyiphandi phela kamnandi mfethu usibhela vele mengikwazi ukuphanta imali ngisho yabo manje phela ngisayiphantela ukuthi ngibheme drugs yabo sengiphantela ukuthi ngithole esinkwa lapha endlini mina ngihlala ngedwa kankela ngiyipohla kankela ngisho yabo leyo ngihlala ngedwa mina ankeli ngiyayiphekela ngiyayiwashela imile ngazi ukuthi insipho imile ngazi Colgate imile ngazi yonke into esendlini yami ngisho yabo leyo nje bese lapho emakhaya ke lapho ke akekho umuntu engathi yena mengiphuma mhlawumbe eminyango ngithi ngisacela ukuthi ungisize ngento ukuthi angithi phela manje ngoba ngifika lapha emakhaya angizive mengiyiphara mina into yami nje ngiyenzayo mina hayi umbhedo yazi sengithe ngifika futhi la ifuna madoda ngifika emakhaya mfethu ebhlungu yenzakalile ngithe ngifika lapha ngafike ngathola ukuthi uzothi ngifika kanti uzomane ngitshontshwe kwenye indawo ngasekhaya yabo yona ngoba ngithi phela mina laba bayangibona ukuthi hayi lo mjito ushintshile yabo yona kodwa yazi isitori sathini sathi mina ngiletha abantu ukuthi bazontshontsha mina lapho kade ngilele ekhaya yezo kade ngilele ekhaya okay hayi mina ngisabasoli ke ngithi hayi okay right okay ngiyangisola vele ngizwabo kodwa vele aninayo mina ngisho ukuthi mina yonke into engiyenzayo mina manje bayathuka nakuthi awu lokujita lo ngoba nezinto ezikanje manje ngoba bese yamazi ukuthi akasebenzi ngizwabo yona kanye mina imali eyisebenzayo lento ezingihlanganisa mhlambe ngey'nsuku ezimbalwa uzokhulula ababukele ekhaya yo hayi indlela engiphatha ngayo mfethu ngathini mfethu ngiphatha mfethu ngoba semakhaya lapha yabo khona nendawo zomoba kanjalo khona ngisho nendawo khona nezinto eziyimitho na mfethu ngiyakwazi ukuthi ngithathe zona ngidase lapho umuntu odinga umuthi kanjalo yabona ngoba ke futhi yona mfethu kahle mfethu mina mfethu ngiyakwazi ukubekisa umuntu eyunga yabona yilapho ke wena yabona mfethu ngena lapho ke abantu bahlezi bangifonela befuna umuntu yabo nje namhlanje kusenoba ufike kunecall adingenile abantu ngifonela omunye umama ufuna ukuyekisa ingane yakhe idakamizwa bafumulethela bafuna isonto elilodwa angene mina kahle vision yami yazi ke ibhankeni kahle vision yami nankeni sekuthenini ngibe ne-rehab ngisho yabo yona kahle ngifuna ukusiza wona nankeni yabo ngisemakhaya mina kwa eClermont vele ngiyabona ukuthi ngeke ngize
yabo sema ngifike emakhaya ngafike ngabona enye inkinga futhi ama drugs angenile kambi cabanga ke la khona esithi amathambo uthi ayophelela khona angithi yabo leyo kodwa manje sengithola ukuthi hayi ngendlela i drugs elingene ngayo my brother hayi omama bakhala ngala kodwa ke ngenhlahla uNkulunkulu nangoJesu wangazi ngathi noba khona abafethu nje abawofakazi abayekile namhlanje ngenxa yabo yabo leyo yabo futhi mokuthi mhlawumbe ufuna lapha inamba zabo noma ufuna abazali babo yabo ngihlala nabo endlini kuyimanje ngibashiye bona endlini yabo leyo yabo nje mfethu impilo imnandi mfethu sengibona ngisho nezinto yabo plus mase ngoba mase ngiyekile ngosengibona izinto manje ekade ngingayibona ngathi ngisemgaqweni angithi sengibona nezinto ukuthi kumele kulungele lapha kumele kulungele lapha manje ngithi ngihlezi ngikhona egcekeni yonke into ngihlezi ngithi into eyenzakalayo yabo leyo yabo manje nje uba kutshela ukuthi mfethu manje ngifuyile lapha ekhaya ngitshalile futhi yabo leyo futhi ke mfethu ngasho ukuthi yabo nje yonke lento ekutshela yona some of wona ukhona la mfethu yabo leyo njengoba sisele no 19 minutes ngifuna ukwenza sure ukuthi lesi sikhathi siphelela kuwe ngifuna ukwanda ngomlomo sure awusithatha usibeke ngencwadi yakho ukuthi what is it about ukuze umuntu osekhaya ezokwazi ukuthi alekelele ukhe nje lapho nalapho igameko zempilo hayi kahle lawo mfethu le ncwadi yami mfethu emnandi kakhulu mfethu yabo leyo kakhulu ingasetshenziswa kakhulu ngoba ni like mfethu ngizoyichaza ngami yabo ukuthi okay right ngikhuleke kanjani ngagcina sengene kanjani edakamizweni ngonyaka ukuthi wenze ukuthi ngonyaka ukuthi wenze ukuthi ngonyaka ukuthi wenze ukuthi yabo leyo ngiyachaza lapho ukuthi okay wenze ukuthi ngaze ngagcina sengiyekile angizwa yabo leyo noma sengiyekile futhi khona ngisho yabo kahle zo3 lezi incwadi yabo leyo umuntu ekhaya uzofuna ukuzwa amazwibela nento ekuthiwa amazwibela okay amazwibela la mfethu ngingakutshela nje ukuthi mfethu la khona nje enye ekhona nje kahle ekamizwa ukuthi kahle uhulumeni wethu usuhlulekile ukusiphathela izwe lethu kahle yabo leyo kahle mina mengisuggesta nje ngami nje yabo leyo ukuthi mengisuggesta nje ukuthi mfethu indaba mfethu singanikezi mhlambe abantu besifazane ithuba lokuthi baphathe izwe yazi ngobani kanjalo nama brother shithi wena mfethu ngitheme ngibuka umuntu esifazane yena umuntu ogada umuzi wakwakhe ngezi yabo leyo yabo uma egada umuzi wakwenza sure ukuthi kwakhe showcase ngahlulwa yini ukuthi asinakekele sonke ke la ngoba ubona nje nezwe laseLondon kade phethe ubani lo mama lo sanda kuhamba emhlabeni uQueen Elizabeth angithi ubona ukuthi mephila kanjani eLondon yini liphethe umuntu wesifazane ukwazi yonke khona le South Africa yabona ngoba khona nala ikhona nafethu engine strategy nafethu yabo engasinikeza ugovernment ukuthi angenza kanjani ukuthi ngoba phela kahle mfethu akusiza ukuthi ngazoshawa thina siyalethelwa lento lethina ngizwa yabo leyo ungashaya mina lento le uzongishaya mina nakusasa izophinda ikhona futhi ngizosinda ngihambe futhi ngiyophandla ngihambe indaba wena ungayi lapha ehapa ngoba uyazi phela ukuthi wena ngithi wena uphethizwe wena owaziyo ngeoperation ehambayo lapha ngizwa yabo leyo yini ukuthi uyahluleka ukubheka ungafaka abantu aba extra ukuze ukwazi ukuthi yonke into yami ngoba phela yonke into awukho umuntu into yakhiwe ngale South Africa ngikhumbule ukuthi ikhona ngizobona noma sebekhona abakwazi ukuyibhaka kodwa manje ababhaki iunga eyangempela ngizwa yabo leyo baba lento kuthiwa ama capsule ebulalayo ke manje yabo hayi iyabulala mina ngihlahla ngoba le nto le angibhekanga kakhulu yabo ngoba mina ngibe nebhadi phezulu kuba ngizitshela ukuthi mina ngiyeke iqebra wami sengithumela ngisho nangomjobo ngithola mfethu but mfethu yabo noma kade ngikwenza lokho my brother kodwa mfethu mengakuthanda ngizwa yabo leyo sengiphoshwa ilento leyo ukuthi mfethu khona into ekuthiwa arroster my brother yabo leyo into ekuthiwa arroster mfethu yenza ukuthi umqondo ube blank yabo leyo ubuye ngenkathi usubhema yabo leyo yabo umqondo uma blank ke yabo leyo nto ngeke uze wenze into yabo leyo uzovuka ucabanga ukuthi ishawe isisu ucabanga ukuthatha into ezokusiza wena kusasa ucabanga uzothatha ukudla kwakini ozokudla wena akusho ukuthi wena uyicabangele wena angizwa yabo leyo ucabanga uzothatha mhlambe esithatha uzothatha mhlambe ibhlukwe mhlambe lesikole lengane ethengeliwe mhlambe ukuthi esikoleni ngizwa yabo wena uzolithatha uhambe olibhema ngoba ucabangela wena ukuthi engane lapho ngeke kusaya esikoleni ngenxa yakho yabo leyo yabo nalento yenza ukuthi kuyontshotsho ezikoleni kanti phela izikole kahle izona indawo lezi esithi nathi isithumela
iy'ngane zethu ukuthi zihlale khona ukuze izokwazi ukuthi zibone kahle kahle ukuthi wenzani ngoba khona nje nenye incwadi nafethu ethintana ethinta ukuthi kwa indaba kungabe khona iy'fundo like ze-drugs nesemayini nesokutshala wena mfethu ngizwabo lona ngoba phela ngicabanga ukuthi mfethu la e-South Africa ngendlela esinomhlaba ngayo ukuthi ngabe khona umuntu olambile kahle kahle yabo lona ngobani indawo enkulu kakhulu yabo lona yena ngiyayibuza ukuthi ingabe benza kanjani abelungu ukuthi abantu ukutshala utamatisi aqokelwe ukuthenga yabona-ke lona angizwe yabona lona hayi mina sengiyitshalelile yonke loo nto mina ukulamba ke ngoba ngitshela ukuthi ngifundele mina manje sengiyayitshalela izinto yabo lona senginakho kuyinkukhwana okuncane yabo lona engifisayo ukuthi nami yabo ngiyaphemba nami lapha nalapha ukuze kodwa noma ngikwenza-ke lokho my brother khona abantu abangathandi yabo lona futhi uma ngithi ngiyabheka abantu abamabheriya kakhulu abantu basekhaya yabo lona abantu nomphakathi kusho ukuthi la kumele ngisebenze kanzima ukuze ngibuyise isithunzi sami ekubeni lapho futhi ngoba ngitshela ukuthi kumele into ngasekhaya wayimanje nje khona umuntu ongisolayo mina ukuthi ngintshontshelile yabo lona lapho mina ngazi lutho mina ade ngilalele yabo lona yabo mina mase ngumuntu obuya ejimeleke yabo lona ngoba kutheni ngithini ukudlala ibhola yonke engiyithandayo yabo into engikhule ngayo yabo namanje futhi kusayinto engiyenzayo nanomnini ngivile ngihamba endlela engihleze ngikahlela amabhodlela yabo lona yabo ngokuthini vele into ekade ngiyithanda yabo nanokufunda-ke yabo ngoba kutshela nje nasesikoleni asikho mina isikole engeke ngafika kusona ngafike ngahlulwa ukufunda kusona as much noma ngithiwa mengibheda kodwa mengithiwa bukani uyabheda usibani bani ningaphiki naye yabo lona yabo ngoba indlela khona ikhasi ongasivulela lona lapha encwadini nje uzidlele lona siwumphakathi ukuze umuntu osekhaya mhlawumbe sibone ukuthi ngaba interested ukuthi asisize ayothi ngibola emakhasini nginawo ngoba maningi amakhasi mhlawumbe lawo nafethu khasi mhlawumbe ngakuvulela lona nje fethu awazi kumele ngingalikhethi nje noma ngoba uyalazo ulithi inhlanga amehlo bese usummarizeela lona okay lawo nafethu uma ngimphendule ma ngithe ema hello mangicela abantu kancane ngisabhizi la kancane kodwa ngiyeza lapho kwena manje Mtshela no professor hayi ngisabhizi ngila lento zengilwa umuntu engangekuyena lo ngisizayo ya go ngilinde lapha edrobheni sohlangana khona okay sure ngiyaxolisa my brother so shuthe nafethu la phela nami yabo sengithembekile yabo into eyenzakalayo yabo leyo sengiyathintwa nami yabo yabona ukuthi hayi yabo usengumuntu yabo sengithatha ngoba kutshela first mina first noma ekhaya manje noma singenalutho ekhaya yabo kodwa mfethu somndeni mfethu okwazi ukuthi udle ulaludlile yabo lonto yabo esimanje noma ngekho kodwa siyakwazi ukuthi nje mfethu nami ekhaya bayathanda ukuthi bangibone ngiphila impilo engcono yabo lona yabo ngikholelwa ukuthi le ncwadi mina iyona yoshintsha impilo yakho usho nje manje wakamdayisela umbukele ngoba nje ngizobe ngithathe nje leli labantu besimame nje stress ngoba ilona engilithanda kakhulu yabo lona thatha ilento lepera le yabantu basekhaya bafu yabo ipera yabantu basekhaya ukuthi mfethu nje ngizothi ngisamaraza nje kancane nje ngizokuthusuka ngihlala kuyona ukuthi mfethu as much as mfethu unabantu ubakini yabo lona yenze ukuthi uyafika kini yabo njengami nje mfethu sengithi ngiyafika edladleni ngafike ngelinye ilanga mfethu ngasola iholiday ukuthi ngijontshee u20 rand bangisivelisazi ukuthi uhlezi ngithatha futhi lento yokuyomtshotshisa lokhu isiyiphunga yabona lona phela vele iyasala ngoba kuthiwa ungalengi ungene ku-estakamezweni ngobani uzonuka iphunguzo uma ungashintshanga futhi lona uzonuka uzoyofa yabo lona ngoba kuthiwa ukuthi ngathi ngifike ekhaya ngisengiyekeliwe ngamabrada ngathi ngiyafika ekhaya leyo nto ikhona la ngisho ngathi ngiyafika lapha ekhaya umana ngaba ngoba umana-ke
ngisakhuluma ngabantu yabo lona ngafika uma usulahlekelwe u20 ngivuka lapho kade ngiyokhipha izinyo yabo lona shothi nginkemba yokuhlupha izinyo ngoba kade ngibuye ukukhipha izinyo kusagcwele uvolo lemlomeni yabo lona ngiyafika ekhaya ngithola indaba zokuthi lapho ngitshelile mina enhlizweni yami ukuthi ngeke ngiphinde ngizothatha ngishushelele ngisho yabo lona yabo engithi ngiyafika kuthiwa khona u20 ulahlekile yabo lapho ngendlela esengihlanganise ngayo eThekwini ngiphethe amafoni awu2 ngisho khona ngisho 150 okuyena uma yabo lona ngoba phela sengiyakwazi phela ukuthi ngibeke imali yami ngomakhelwane ushalela ecala yabo komalume yabo lona yabo khona imali nga150 kuyena ngithi yabo all of the Sunday ulahlekelwe u20 ngendlela engacasuka ngayo lapho ngoba nje umqondo rizinanga la mafoni ami-2 ngawashaya phansi yabo lona yabo ngoba futhi ngabona lapho mhlambe naye mhlambe yabo ngoba naye yazi into engibasela kakhulu yazini ukuthi uthi kade ingenzeki yonke lento lesikhathi yabo manje sekhona mina siyenze uyamsola nomama ngalokho ngimsola kanjani ngoba phela imali stored wena face yabo ngoba esangisola kanje akubuye kukhumbule ngane ethi ayingeke le mali ade ungithume ngayo nje esitolo yakhumbula izolo eyabona hawu kodwa Nkosi yami sengithe akahamba sengithathe ngisho imali lapho ngifuna ukuthatha impahla ngihamba ngeThekwini sesixabene nomali lapho yezwa first mina ngithathe imali yakhe ongemvumo naye vese kucasukile kade ngangimthathela izinto zakhe vele phela yabo lona sengimwe manje sengasho phethe nje manje ushintshile kodwa sekuthiwa untshontshile kuthiwa ngithathe imali R20 ngabanga phezulu abanga into acisha ngibuyisele emuva phezulu yazi ngokuthini mfethu nami ngangisengijele ukuthi hayi ngeke mina neTheku nje futhi lapho ngasayi nokuthi yazeni kwaba nenhlanhla kwavele kwathi kusenzeke lokho kwaba khona isipani emakhaya yabo lona vele nga-relocate ngafika kumsebenzi emakhaya ngavele nga-relocate bahamba bonke abantu mina ngasala yabo lona ngasala ney'ndonga zodwa ngathi hayi vele mina iy'ndonga zodwa ngiyijwayele yabo lona ngivele ngihlale kulezi ndonga hayi ngitshela ukuthi mfethu ngoba kwayimanje konje mfethu ngiyaphila kakhulu mfethu yabo lona kodwa-ke mfethu phela kukhona lezo ey'nginamba lezo nalezo futhi mfethu yabo ngoba nje silekho okwenzana ukuthi usole umakhelwane ngokuthi wona uyaziyo ukuthi sekwadlula laphaya yabo ngasemajele mhlawumbe yabo lona yabo lona izinto ezenzakalayo-ke im-affecta kanjani umuntu leyo nto leyo ethi lapha khona sethi uyaqala uyayeka ekhaya kube nezinto ezenzakalayo njengokulahleka kwezinto abe umsolo wokuqala kuma-affecta kanjani umuntu osuyiyekile wona mfethu um-affecta big time-ke leyo-ke yabo leyo ibhera leyo inkinga kakhulu ye-family ukuthi yabo lona ye-family mabrada yabo ibhera enkulu nje i-family abangani community yabo those 3 ebhiwe mabro unyawo lakho uma ulibeka kumele ulibeke nje yabo lento ekuchazelayo vele into ekhona mulibeke unyawo lakho kumele ubheke ama-side akho ukuthi awungaphela la mfethu la sikhuluma nge-character assassination ngisho ngithola mfethu la i-character yakho dead ngithola mfethu la wena usayena umuntu wena kahle kade usuyilento ade uyisho le mina ngingasayona ngithi yabo lona thatha isikhathi ukuthi uyiprove ukuthi hayi kumele usebenze kanzima mabrada kumele ujuluke mabrada kumele ujuluke mabrada uye ngisho esontweni ugoye ingubo emhlophe mina ngikwenzile lokho yabo lona ngiye ngisho esontweni ngathandaza mabrada ngathandaza strong mabrada ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphume kule nkinga le yabo lona yazi-ke nawe ngoba kutshela ukuthi first mhlawumbe amazwi baba lokuthiwa umthembu fethu owayegijima kakhulu ohlala ngala impilo kanjalo onomuzi ngala osonta kaShembe kodwa uzokuze kodwa mhlawumbe yabo okusho ukuthi ngangisathe ngisakhona nje emgaqweni wangisiza yabo wangibeka endlini yabo lona yabo gadela umuzi wakhe yabo ukuthi vele-ke umuzi wakhe wakuya kwi-DK yabo lona bayazi-ke abantu bengithi kuya kwi-DK kakani kunjani yabo lona shuthi manje ngikeyo right nami ngiyafika vele nami kade vele ngiwusinawani sengithole vele angifuni ukuya ekhaya nginalo ekhaya vele kodwa ngifuni ukuya khona ngoba iyashisa ithi vele ngihambe ngonile angizwa yabo manje ngiyabona ngeke ngize ngiye lapha vele ngiyazi ukuthi uma ngifika lapha kumele ngiqale ngiqine ngila mina ungangiyeke ngisemgaqweni zinetha imvula yabo nje kunetha iy'mvula lezi lezi iphepho lezi zayinetha nje iy'mvula lezi ama-everence lawo la ngangisemile imvula ingubo ngangiyibambe ngezandla kanje angiswabo lona yabo ulinetha ngempela zonke lezi zigameko ezenzekile nje la lezi ama-recent lawa
asanda kwenzeka enzeke nje oma COVID-19 mina mengivele ngila kuthiwa iCovid yabulala kodwa mina ngibhizi anginendaba ngiyayibhemela nje mina yabo lo kodwa no kwenzeka konke lokho kodwa ngizamela ukuthi uNkulunkulu yabo angivikele khona lapha yabo lo kuze ayingaboni ngeke kushuthi la yini yafika engqondweni yakho usele no 5 minutes manje yini yafika engqondweni yakho ukuze ugcine uyekile yini yakusiza ukuze uzokwazi ukusizakala nomuntu ekhaya ukhaya mfethu ngasizwa mina mfethu nangasizwa mfethu ama decision making yabo lo asizwa ama decision making isinqumo wasithathulela emgaqweni isinqumo ngasithatha isinqumo ngiphansi koplastic ya ngasithatha isinqumo ngiphansi koplastic ngoba ngasithatha isinqumo khona lapho kwakunzima ke lapho ngoba manje kwakumele ngishintshe indawo ngishithe kula ngoba ngangiveke ngiphantshala ngaphakathi yabo ngathi ngibuyelele empilo yabo lo ukuze kuzoba nzima nokuthi ngicabanga ukuthenga kodwa manje plus manje lapho into esibulewe ngawo ukuthi uma ukwabhema uphuza lento uzoba nenkinga futhi sengibabonile abanye baba nenkinga eduze kwami yabo lo manje ngifuna ukuba nami victim ngisho yabo lo athi mina nami ngingena la mina vele sengihluphekile la sengilahlekele okuningi yabo ngokutshela ukuthi character yami assassinated impilo yami nje ivele fucked up yabo lo plus nalo hulumeni into ebhlungu yona mfethu ukuthi umuke waboshwa mfethu kushuthi wena impilo yakho wena esiphelile vele ngoba kade uboshelweni yo several times ngiboshwa mfethu angazi ukuthi ngoba sengeke ngayiboshelwa eRobert sengeke ngayiboshelwa ehousebreaking kodwa ihousebreaking and theft nje tata ngiboshelwa kakhulu yabo lo housebreaking and theft tata ngiboshelwa kakhulu nje into eyenzakalayo la impilo yasemgaqweni inzima kakhulu ngoba ni ugcina uzowenza ngisho izinto yabo ongayitshela ukuthi wena uzogcina ufile zo kodwa ngokuthi phela uqalekile yabo lo yabo uzokwenza noma yini efikile ekhaya yabo lo yabo ngoba kuthiwa ukuthi mina ngoba ngisho ukuthi phela uNkulunkulu ngiyambonga ngoba angikhiphanga umphefumulo womuntu yabo lo yabonga nje ukuthi angikhiphanga umphefumulo kodwa abantu ngibonile kakhulu yabo khona nje nabanye engaboni khona nabanye uzobona ukuthi umuvele uthathe endaweni uthatha umuntu uzokusoza isibaningi isithathayo yabo lo kodwa ngokuthi wena yabo kuyazi ukuthi wena uyashesha yabo lo nabo mhlambe nalomuntu othathile khona uthamthe ebuya ephuma lo muntu obonile wabona mhlambe iheight engangeyakho yabo lo yabo mhlambe yabo lo wavele wamajina wena nje ukuthi hayi vele uyena lo yabo lo sothi wena lapha awazi ngisho ngizwa yabo lo wena mhlambe untshontshe umakhelwane wakhe manje le ukuthi manje ukhuluma bese nethi yabo lonto ivuka yafethu ulimi lomgaqo mfethu ngasho mfethu basho bekhala babukeli beMPTV1 ukuthi manje labantu bakhuluma ngokufana wonke umuntu mfethu ngiyafisa nami ukhuluma ulimi nje uqondile mfethu yabo ngikhuluma isiZulu nje yabo Mhlonipheni mina I feel like awukamdayiseli umuntu lencwadi njengamanje sisele no 2 minutes sengidayise kangaka kodwa baba yazi mawudayisa wenza njani uthatha lesigameko esikhulu ukubone mina mangiposta ivideo on Facebook ngiyafaka isigameko esikhulu umuntu ufika ivideo azoyibuka la kodwa into engihamba ngayo ngiyomarket ukuze abantu bezoviewa la ngihamba ngesigameko esikhulu wona uthatha igameko ezilight lokuthi hayi wathi umama ngithatha u20 rand that's light that's light yeah okay yabona isigameko sokudutshula isona bekumele uhubhe ngasabantu imarketing mina imarketing ngayenza ngayifunda esikoleni ngayifunda marketing sure okay bafonye mfethu yini enye engathola umbukele ekhaya na 2 minutes mfethu into engathola umbukeli lana mfethu uthi manje ziningi lezi zinto yabo futhi yabo zibhlungu bheke ihlabahlosi lizona zibhlungu abantu yabo mfethu like mfethu ukubulawa kwesithunzi sakho mfethu yabo ukubulawa kwesithunzi sakho mfethu iyona into mina kahle ngiyilwelayo yabo lo isithunzi sami mfethu akekho umunye umuntu ozofana nami ozoba mina ozocabanga njengami ozokwenza njengami yabo lo manje kushuthi i-character yami ngoba vele kade sifile vele ngesidakamezwa kumele mina ngizame ukuthi ngiredeem ngithi yabo lo okay alright ngithe ngihamba nje mfethu nokukhula kwami mfethu kongifundiseni nanokuthi wena mfethu ngingathini esinye nje istory la mfethu khona istory la mfethu esikhuluma mfethu
ngempilo yami khona lemgaqweni Yeah. la ikhona mfethu engathi ngizama ukushintsha impilo yami ngaboshwa mfethu yabo leyo Yeah. yabo mengiboshwa mfethu angisayazi amaphoyisa la eThekwini mfethu asevele yakuplante nje mfethu mina ngangibhema ehunga ngqo ngingabhemi capsule kodwa lathi lengibamba iphoyisa langifaka capsule Yeah. ngaye enkantolo mengifika enkantolo mina ngihanga lapho enkantolo ngiphinde futhi ngithi ngisakhona la eThekwini ngiphinde ngiboshwe futhi sengisaboshiwe futhi hawu ngiphinde ngenkantolo mengifika enkantolo lapho ngiboshwa vele ngiwungakusayibhemi banje amaphoyisa nje engingasami ngokuthi angisuspecta nje ngiyadlula emgaqweni bizoza la hawu ngabona intombazane isivuka necapsule kumina Hawu. yabo leyo ngiyaqala ukuthi hawu lo muntu lona wenza kanjani lento hawu sister ngena la wena hayi kule ngathi ngiyafika lapha phambili uzonginikeza lenye capsule futhi uzothi angibheme lento angithathele ngibophe into angayazi yabo leyo Yeah. ngiyafika nalapha uphinde uzonginikeza yona futhi lento le shoot manje lapho ubani sokhala kena ke thina ke somphakathi yabo ngoba phela mina kahle kwemanje nje ngitsho mina nginama warrant awu2 Hey. Steve lento zayami khona umuntu osebenzisa ID yami Yeah. engamazi ukuthi wakabani kanjani kodwa ngathi ngiyafika lapha ebhenki ngambona ukuthi hayi insizwa lengingayazi yabo lona yabo mina ngizama ukuthi manje ngiqala impilo ngcono manje ngiyavaleka ezintweni eziningi Mawucabanga yenziwa yini lonto la ID yakho? cha mhlawumbe kwaba ubudede ngibami yabo lona Yeah. ngoba ngangisenje sengisukile endladleni yabo lona kushuthi ngokuthi phela wasekufele lezi zinto zo 350 yabo Yeah. ID ihlala la ephaketheni yabo angazi kwenzakalani yabo lona angazi kwenzakalani athi ngiyabona ID ayisebe No, ukhona umjida osebenza home affairs ngiye ngaba necase enjengaleyo kuthiwa ngomunye umfana oyefuna ukuyibulala ngenxa ukuthi i-ID yakhe isetshenziswa omunye umuntu ngafonela umjida wami osebenza home affairs wathi umenzi akahambe aye esikoleni ayefunda kuso angazi ama-record ani okunye sengikhohlwe ngoba ayengibhalele phansi ku-WhatsApp ama-record egama lakhe i-ID yakhe zonke nje lezo zinto lezo izinto nje eziphathekayo ezubufakazi bokuthi yena i-ID number yakhe amagama wakhe akuhamba ngaze emaphoyiseni awenzani aze ne-report home affairs same time bazoyivala bemqalele kabusha phansi nalomuntu angaqhubeka asebenzise i-ID na lento le i-ID yakhe khona futhi ngiyazi nesinye istory ukuthi senze yona mfethu yabo sona ngikhumbula noma ngazi mentionayo yabo kodwa mfethu yazi khona umunye uma brother ekade nje sikhula naye yabo lo nshuthi nje siqale nakhe nje ukugama yabo shuthi nje sathi ngelilanga nje sihamba naye waqhamuka imoto yamthatha yabo lo yeah yabo u2014 yeah yabo till today lo mjida lo akazi yabo nakubo nje ngoba mfethu lo yakahlathi zonke izinto mesizenza naye yeah yabo lo showcase la lento abamthathela yona showcase into ayenze nami showcase yeah yabo lona yabo manje namfethu wayimanje nje angazi ukuthi wagcina kwenzakaleni kubo ngaye yabo lona hayi mina kodwa nje mina ngisuka nje vele eClermont ngoba nami eClermont angihlala ngakho ukutheni vele sengibonile ukuthi okay right phela kuyona yabo lona ngabulela ngayo emthwalo yabo vele ngiyazi khona ngine record elibi kakhulu yabo lona yabo i-suspect nane khona yabo khona nekhona even umndeni wami yabo lona yabo mhlawumbe umalume kanjalo yabo lona yabo ngoba lento izi-affect ngisho yabo lona umndeni u-affecta kakhulu ngoba nabo bathanda ukubona ingane yabo yabo lento esema-drugsini kanje yabo lona nomyontshotsho ngigcina ubuya nabantu bezoshisa umuzi la yabona-ke lona ngoba nje mfethu futhi mfethu yabona nje mfethu ngoba mfethu izinto mfethu ziyenzeka mfethu la mfethu kakhulu mfethu ngoba abanye abazali mfethu abanayo imizi mfethu abanye abazali manje inkinga la kuvele kugaxele ngisho umuntu ongahlangani angisho yabona umuntu ongahlangani sithi nje wena unengane zazi ukuthi wena uyaphanda kodwa udayisa ama-drugs angisho yabo mefika abantu abakhona manje kuyabulawana-ke ema-drugsini kushawana amakhanda ngisho yabo lena uma ukuthi nje wena uhleli nomndeni wakho kanjalo ukade mhlampe wathatha ipost yomunye kabuhlungu ushaya konke emndenini cabanga sekufa umuntu okade engahlangene nalento
angisho yabo lona Yeah. yabo manje lento i-affecta mfethu all over mfethu yabo lona ekudingeka ukuthi futhi ekumele silwe kakhulu ukuze sizokwazi ukuthi siyilungise le ndaba le yabo lona isikhathi siphelile kusele 9 minutes 8 minutes 7 minutes 6 minutes igama lami nguprofessor Ngoyamkhize ngiyayideda indawo.